Tinggi kelakuan para bapak para ibu orang gini nggak pas entar ke Pak Bupati menyanyikan anje. Pak Bupati kula sepertama nyampai yakina kula malam mimpi kanjeng Nabi bi kanjeng Nabi pakon sampai yaki salam ke sampean dijawab bi Pak Bupati waalaikumsalam warahmatullah sepertama senomor dua bi kanjeng Nabi sampean pakon sedekah ka kula 500 dinar emas 2 kilo lemon semas kini kapasitasnya aki bi Bupati lu nama pas bana pun kanjeng Nabi tong gula jeriah apa buktinya jawaban nama kanjeng Nabi ongku biar orang kini kejawab dabuna kanjeng Nabi malemah sambian maca selawat 1000 bon malam pakon pada pak kesambian depak selawat ke kanjeng Nabi 1000 bon malam dabun kanjeng Nabi depak maungguan can penguasa kini maungguan ongku ya pas nangis dari bunga barabu nikah tante si pertama tante si nomor 2 sambian beri malam debun malam makan malam berarti kan beri malam sambian beri malam debun kanjeng Nabi maca selawat sambian mang agak depak 1000 agak tak depak agak tak depak pakon kabel kanjeng Nabi ke sambian cek depak 1000 pas jon nangis dari bunga ngkiting la tonggol kini kabar Rabu ibri wapa ngalaki pesen negara petugas yolok ngalaki pesen negara 500 dinar emas 2 kilo dibagi ke orang ria ngalaki 500 dinar pesen negara dibagi ke orang kini ke emas 2 kilo mari kini kah penguasa kini kah pada Rabu pas abri boleh nikah minangkah kapungan kula de karena kalaban sambian kula ekirimin salam bi kanjeng Nabi maka karena tonggol kini kah kula sadekah ka sambian emas 2500 dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du setejana para sepo, para kiai, para tokoh khususnya pon Kiai Haji Ahmad Wasil sarang Kiai Khazin sesetejana tanpa terkecuali sepedan gula muljaki panitia pelaksana haul Congkop Joyo Diguno sarang peringatan Maulid Epon Baginda Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya peten kaula amul jaaki khusus sepon ketua panitia Ustaz Abdul Jalil sareng sedaya panitia sesedaya ajukan peten kaula amul jaaki tak lupa aparat pemerintah sesempat Rabu kesempatan samangken khusus sepon kepala disah Panaan Bapak Muhammad Ali Santoso sejukan peten kaula amul jaaki para bapak para ibu para hadirin para hadirat sesetejana cukan beten kaula amul jaaki. Alhamdulillah asyukur ka Allah subhanahu wa ta'ala atas seteja papareng nikmat separengaki dek beten kaula seteja khusus sepon nikmat akompol nang tempat kak dintoh nang pagi are samangken dalam rangka haul memang peringati kelahiran epon baginda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar muka sareng Allah subhanahu wa ta'ala kenapa saya lakoni mulai awal sampai akhir berupa aki pembacaan Al-Quran, tahlil, sedekah, mau'idah hasanah, salawat, mahalul qiyam satajana sampai doa malar muka iterima sareng Allah subhanahu wa ta'ala dan pada ada ke ahli kopur seampan khusus nang badai hakillah ban sadajan Allah syafaat baginda Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para bapak para ibu molotan nikah nang Quran bada dalillah nang hadis bada dalillah
Ita buna ulama benda buna khulafaur rasyidin sempak beda tadilah ni kamolon nang Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala adabu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ngocaati bin Muhammad kalaban nikmat Allah ban rahmat Allah becek bunga akapi manusia ipakon bunga bi Allah rahmat Allah nikah. Sebagian ulama nerangaki nang kitab tafsir nikah kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dek remah nang ayat nikah para bapak para ibu sareng Allah Subhanahu wa taala nikah epakon bunga kalaban badanah kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badana kanjeng Nabi ekabiti kalaban elahirakinah kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng Sayyidah Aminah bintu Wahbin punah kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkat dari ayat nikah para bapak para ibu ulama pas ngaraaki mabadah kelahirna kanjeng Nabi. Karena Nabi Allah ipakon bunga kalaban badana kanjeng Nabi, badana kanjeng Nabi nikah ikabiti kalaban ilahirakin kanjeng Nabi, maka ulama cara bunga pas amolot. Angkia kebay tibi mun cara namolot nih. Padah ban ilmu para bapak para ibu. Ilmu nikah sebada dalillah hadisnya nyari ilmu. Utlubul ilma nyari ilmu tibiin kapi nang hadis. Dari cara nyari ilmu maka para ulama pas agabay madrasah agabay sekolahan tika agabay sekolahan ibtidaiyah tabata agabay at-tanzil agabay pesantren agabay madrasah sanawiyah agabay madrasah aliyah nikah kalaban atril napa atril gila karo nyari ilmu tibiin kapi cara nyari ilmu teknis maka pas agabay madrasah. Maka sambian lamun nyari dalil agabay madrasah tak kira nemu sambian agabay madrasah tika tibiin kapi tak kira nemu agabay madrasah ibtidaiyah tibiin kapi nika tak kira nemu tan jadi nika teknis cuma sebada dalil nyari ilmu tibiin kapi lalu sanika kia amolot nika barabu lamun sambian nyari dalil amolot kita kira nemu jadi nikah teknis pada bana kebay sekolah antika nikah teknis cuma cara sebadah terilah epakon bunga kalaban kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama pas agabay napa agabay molotan karena Nabi Allah Subhanahu wa taala epakon bunga kalaban kelahirna kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada make ilmu epakon nyari ilmu bi Allah bi kanjeng Nabi ipakon nyari ilmu maka pas agabay at-tanzil tafatah ke sekolah antika ke sekolah ibtidaiyah kini ka teknis warbu simulya dadi nang Quran molotan nikah beda hadis beda dalillah amolot nikah beda dalillah kini ka dawuh Allah Subhanahu wa taala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sepertama pas dalil molotan cukan badan ng hadis kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang kitab Madarjus Su'ud Syekh Nawawi Bantan nikan nang kasa nyebut hadis kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi fa ka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu sigi iburu artena sapa orang sing ngagungake kelahirna sengko maka bi sengko syafaat laku nang are kiamat. Artena tolong Nabi Gusti Rasulullah nang are kiamat. Waman afaqa dirhaman fi maulidi sapa orang sing belanja akisa dirham ni kasalakah para bapak para ibu dalam ngerayaki kelahirna sengko maka ada akan tak orang jadiah amfaqa jabalan min dahabin
abalanciaki gunung dari emas fi sabilillah dalam nengkiaki agama Allah Subhanahu wa taala. Kada bunda Kanjeng Nabi siapa orang yang laki sadirham balekanan selakah ada akan dah dalam amulot ada akan dah balanciaki gunung dari emas dalam nengkiaki agama Allah Subhanahu wa taala dari rajana kenjeran amulot. Dawuh Sayyidina Abu Bakar para bapak para ibu radhiyallahu anhu. Dawuh Sayyidina Abu Bakar nika man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Sapa orang yang sabalancaki sadirham nang dalam amulot ngarayaki kelahirna Kanjeng Nabi maka orang jere bareng sengkok ulaku nang surga. Sayyidina Umar adabu man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Siapa orang yang ngelahiraki sing ngaki kelahirna Kanjeng Nabi maka orang jere ongku-ongku ngodiaki agama Islam. Sayyidina Utsman bin Affan adabu radhiyallahu anhu man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama syahida yauma waq'ati Badrin wa Hunainin. Siapa orang yang abanjaki sadirham selakah dalam macah ini ngatasin macah kelahirna kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artena amulot maka ada akan tak orang jiran rok perang Badar dan perang Hunain dari rajana kenjerana. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah khulafaur rasyidin nomor 4 adabu man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Siapa orang sing ngaku ngaki kelahirna kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka orang jeria tak keluar dari dunia kecuali ngiba iman. Artinya husnul khatimah bagus di budi para busi mulia. Pas Imam Syafi'i Imam kula ben sampean ngepiki adabu Imam Syafi'i rahimahullah man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'athahu Allahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin wa syuhada'i was salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Siapa orang man jama'a li maulidin Nabi siapa orang samolot ngompol laki tantretan pada Islamah wa hayya lahum ta'aman pasnya paki deeran kaangkui amolot kini kah wa amila ihsanan pas ngelakoni kelakuan bagus nang amolot kini kah napa ba'asahullahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin wa syuhada'i was salihin ku laku tidri pateh paudi pole polong ben banyak orang seungku-ungku atau ada ke Allah polong ben banyak orang semati syahid polong ben banyak orang sebada soleh tapi ku laku nang akhirat. Imam As-Sari Sakati adabu man qasada maudian yuqra fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya rawdatan min riyadil jannah la'annahu ma qasadahu illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wa qala wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man qasada maudian sapa orang seenetjud ke setong tempat yuqra fihi maulidun Nabi seneng kelahirna jare baca sejarah na kelahirna Kanjeng Nabi cak maturna amulot waqat u'tiya rawdatan min riyadil jannah maka orang jeriah debun Imam As-Sari Sakati parengin pun kepunan setengah dibun kepunan surga. Anapa polana li'annahu ma qasadahu illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam karena orang kini ketak datang ke tempat molotan angin karena cinta dan senang dekat kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang secinta ke Kanjeng Nabi dabuna Kanjeng Nabi wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang secinta dek kasengko seneng kasengko maka ku laku abolong ban sengko nang surga. Nika para bapak para ibu dalil molotan sebada Al-Qur'an pas dalil molotan sebada nang hadis dari lemolotan saya sampaiaki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan Imam Syafi'i, dan Imam As-Sari Sakati. Artenah para bapak para ibu amolot nikah
nikah kuat dalilnya karena berdenang Al-Quran benda buna khalafaur rasyidin bantu buna para ulama banyak selain ulama segi puru nikah artinya dek remah guna ben samian tade keraguan boleh jala karang ngarayaki kelahirna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah termasuk min afdalil qurabat termasuk kelakuan ibadah seeteremah siagung termasuk kelakuan ibadah siagung ning wilayah mongko Allah Subhanahu wa taala. Para bapak para ibu sepaling ya Rabbi kula ben sampean kapi nang emolatan nikah syafaatah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena neng molotan nikah para bapak para ibu saya baca nikah pak napa solawat tinggi semolotan saya baca solawat di antaran kula tak toman orang nikah ngatamaki Al-Quran ngunceng 30 orang tak toman nemoni ngunceng 30 orang pas maca Al-Quran ngatamaki ibri Al-Quran sajus ebang ngatamaki 30 juz ting tanyaki acara napa molotan bede sobung tinggi sobung mon sebuare ben holan bede gini kah ngatamaki molotan nikah artinya dek remah asolawat karena bunga kalaban rabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedingan solawat para rabu simulya ekalle syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah contohnya syafaat Kanjeng Nabi seneng dunya kalaban sebab Kanjeng Nabi ben sebab selawat banyak barabu lambak nikah nang zaman Gusti Kanjeng Nabi sahabat nikah beda orang buta ada habis ke Kanjeng Nabi dan gula buta kak dintot roba reseh maka yang kesabi Kanjeng Nabi nikah pas parengin doa Allahumma inni as'aluka bijahi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hajati litukda ya Allah tun kula nyoon ka panjenengan kalaban pangkatah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang hajat kaula ka adinto sapa jay tekan nih orang ngabuta bi Kanjeng Nabi ibalai doa gini kah baca doaan barabu simulja pas langsung melak pas ngabas boleh biasa lah nikah nyoon doa ka Allah kalaban sebab tawassul kalaban sebab Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajate tekan nih ropana apa sasala buta terus melak pas ngatawain biasa warabu terus saumur pas ngabas orang gini gak sepertama pas nikah syafaat kanjeng tawassul lebat Kanjeng Nabi teka hajat kalaban selawat kalau ngajeng Nabi teka hajat pas nomor 2 bada orang nikah aca habis ke Kanjeng Nabi dari tempat sejauh tak gelem tekah abaan masuk Islam sampai Kanjeng Nabi nikah sete para bapak para ibu tinggal sete abaan bah kasta dalam Kanjeng Nabi apa sampai sete engkau kita gelem bisa habis ke Kanjeng Nabi akhirnya orang kini ke aziarah ke kubur Kanjeng Nabi tinggal sempat habis ke Kanjeng Nabi aziarah mungkin ibadah maca Quran ibadah ke Allah atau wassul lebat Kanjeng Nabi pas maca ayat ke arwah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima Monja saking orang banyak datang ke Muhammad walau annahum izzalamu waqtana orang zalim ala qutusah ja'uka datang ke dibiin Muhammad fastaghfirullah nyon sapora de ka Allah wastaghfir lahumur rasul banyon naki sapora bi rasul lawajadullah tawwabar rahimah yaktina nemu orang banyak de ka Allah saya nerima taubat terus sangat belas artinya ayat nikah barabu muncik saking orang banyak acabis ke Kanjeng Nabi nyon sapora de ka Allah orang sesatusah acabis ke Kanjeng Nabi nang Madinah nyon sapora de ka Allah pas nyon naki sapora bi Rasulullah yakta Nabi Allah Ta'ala sapora tu sana kapi
Lha nika barabu nika aziarah kok purna Kanjeng Nabi pas maca ayat kinikah. Siki buru. Ayat siki buru saya baca, bi orang kini ke baca. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ya Allah pahikuwa. Abdina samangken ampun datang deuk ka Kanjeng Nabi. Maka abdina nyoona sabora deuk ka ajunan ya Allah. Ben ka Kanjeng Nabi ngereng ten kula Kanjeng Nabi nyoona kisah sabora bi panjenengan deuk ka Allah. Kanjeng Nabi lah seteh setin gofurna Kanjeng Nabi. Ya Allah abdina nyoona sabora atas satejana dosa-dosa dan gula. Banhi Kanjeng Nabi Muhammad nyoona kisah sabora abdina Kanjeng Nabi deuk ka Allah atas satejana dosa-dosa sampun elakon Nabi dan gula. Dua antong gula gini kah? Mari tengki pon ngolok salam mulai. Dina mari kini kah barabu pas Sayyidina Ali aziarah ka Kanjeng Nabi mantona kakupurna. Lah Sayyidina Ali ini keting aziarah pak ide bui Kanjeng Nabi hi Ali kabala ka orang ki buruh aziarah ka sengkok ruah bi Allah taala tu sanalai sapora. Ini kabar Rabu. Maka Sayyidina Ali ini kemarin Kanjeng Sayyidina Ali aziarah ka Kanjeng Nabi sareh orang sayano siapa aziarah ki buruh ka Kanjeng Nabi. Sare-sare akhirnya temu maka beriin kabar dabuna Kanjeng Nabi di dalam kubur Kanjeng Nabi isa dabu. Parengi kabar ka orang gini kabaan dabuna Kanjeng Nabi engko aziarah Kanjeng Nabi ki buruh sambian dosana ampun sapora bi Allah taala. Kalaban apa? Kalaban Gustih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben banyak barabu dunya nika kalaban sebab Kanjeng Nabi hajat teka hajat lamun kering parengin beres lamun andi kasosaan parengin sosa lamun melarat rezeki nika parengi gampang rezekina lamun andi hajatan teka hajat lamun andi otang bajarin otang lamun anak badai penduk tak apate pernah kalaban maca selawat nyondok Allah kalaban Kanjeng Nabi epa teka hajat. Imam Busiri karo sing ngangkit burdah amin tadakkuri jiranin bidi salami mazat tadam anjara min muqlatim bidami karo ngangkit ecapok valid isarna kitab burdah ecapok valid monce yang ngasawangkan sejenis lempo atau stroke separuh tak ngene ngagulih. Imam Muhammad bin Said Al-Busiri kenal kalaban sebutan Imam Busiri. Kini kedarin cinta nak Kanjeng Nabi ngalam Kanjeng Nabi make kering make songkan yang keburda karo esen ngalam Gustih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parapaan ngangkit burda make songkan pas amempe rabu Kanjeng Nabi pas bi Kanjeng Nabi ini kaya stanin pas paringin selendang nang lemempe paringin selendang ternyata tinglah abunguh tinggi pas langsung beres langsung saya Imam Busiri saya dari penyakit stroke kalaban apa kalaban ngalem Gustih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban syafaat Gustih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kitab angkit naka robahnya main burda ni kenapa selendang sapo jak maturana burda pelambi Kanjeng Nabi parengin sapo parengin selendang nyamain burda. Bada sebagian ulama saya nyamain bur'ah. Bur'ah ini keartian beres. Pelan-pelan ngangkit ke arwah, bait ke arwah barabu amin tadakuri jiranim bidi salami terus kebudi depakeun pertengahan pas rabu Kanjeng Nabi pas beres. Maka ke arwah nyamain bur'ah. Beda nyamain burda, beda nyamain bur'ah. Tapi saya kenal nyamanah burda. Burda ini keartian selemot atau selendang parabu. Banyak Badunung Surya banyak cerita nih kah. Mana neng kitab nih kah Badunung Surya orang nih kejabok tembak. Habib Saban nih kah acara mah benih neng kitab. Neng Surya nih kah mun amolot neng Islamic Center Saban berempat tahun saya ada sekitar 5 tahun saya ada kayak gula inga laki. Suriah meneng Indonesia nih kemun perayaan kan ngangkui mercon ke atas radar teng hajian atau amulot radar meneng Suriah nih para bapak para ibu tak ngangkui mercon ngangkui tembak ya kok
ditembak kaireng kadang ngaku tank ngaku selang dabun Habib gini duar sampai ber lah nikah para Rabu pas tembakan kinikah nyerebit ka orang kan pakai atas pakai reng pakai asah duar ya Nabi salam alaikum duar nyerepit ka orang an orang ngejapok cedakah perpan nyimpen bireng bini dingle capok cedakah pas ikibe ke masake can dokter nikah tak bisa beres nikah pakun mateh can dokter secara perhitungan masake embuk ini kan nuntut sengkok pakun kok nuntut deh gente anak lain kok tak minta gente can bun karena benitang anak makai gentena pokon tang anak jadi kudu beres tuntutan sengko posang api warabu mun tak ada yang kok pakun nuntut teh kok tu beres pakun anak pa Rabu oleh teluare debun Habib kini ketinggi nikah nak kanak kini ke pas ketemu beres saya salah koma tak sadar can dokter si pakun mate tak bisa tertangani oleh teluare pas ketemu toju pas beres tanyaki be dokter sambian nikah benerima beres cong mak pas biasa saya temu lah tahu usah operasi tahu usah apa di rumah pas cek biasa nah orang gini kah jawab kok sadar ngal setengah sadar bade gula setengah sadar bade orang datang ke kanja intar dek ke gula pas gula nikah pas yosap cetak pas beres siapa orang jadi ya tanya mana Muhammad gua Kanjeng Nabi si Rabu warabu si muli. Yang kibaras keluar boleh gini kah? Nikah kalaban apa? Kalaban gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah bade boleh nengai kitab nikah tinggi nikah orang andi otang 500 dinar. 500 dinar nikah mau jadi ngasamangken emas 2 kilo. Neng fikih kontekstual si dogiri 3 dinar nikah emas 4 gram. Teti 500 dinar nikah berempah 2 kilo emas. Ting 1 dinar 4 gram monjak sing 1000 dinar 4 kilo. Karena kini ke 500 dinar berarti 2 kilo. Andi otang kareng temor, kareng lauk, kareng dojoh, kareng bere. Orang kini kebanyak otangah. Akhir ada rumah lengai kitab orang kini ke intar ke orang soki. Orang soki gula autang emas kasambian nikah 500 dinar atau 2 kilo bi gula bejerakin nak orang bi orang ajanci jak bila saya majar sila sebulan jak lah berempah janji empon tinggi biar yang soki kini kayak beriin emas 2 kilo beriin otangan emas 2 kilo mau ajar ke orang banyak mau ajar ke orang banyak tapi tandi otang kau orang banyak akhirat. Cuma andi otang kau orang setong gini ke emas 2 kilo para bapak para ibu. Dengan di otang emas 2 kilo gini ke debak kau semajaan tak kelar majer sekali. Etaki bi orang soki gini ke tak kelar majer. Maka orang soki gini ke pas alapur ke Pak Hakim. Pak Hakim, gula lapor sepulan kak ruah sepulan andi otang ke gula emas 2 kilo. Emas 2 kilo ni kamu kan belum ngatos ebu ting sagram belum ngatos ebu ting sakilo ni ke berarti belum ngatos juta mun 2 kilo berarti 1.600 juta banyak gini kah alapur ke Pak Hakim kak ruah tak majar otang ke gula emas 2 kilo maka bi Pak Hakim orang perpan ajalanan keluar di romana orang gini ke para bapak para ibu pas candek Pak Hakim jeblosaki ke penjara Yoko Atanya ke Pak Hakim, gula mak pas Yoko bisa sambianan apa? Pak Hakim menjawab, sambian ini kan di otang emas 2 kilo. Sema otang alapur ke gula, sambian tak majar, maka bi gula tangkep sama ken Yoko. Engki bener dan norengin. Gula lah karena di emas, andi otang emas 2 kilo gula. Maka orang gini ke Amit, Pak Hakim. Gula
nyona idin kesambian lem samangken nika paleman kabini ngabele kabini cek lakar kula nika yo ko mabi sambian laku abalia boleh ka kanje apa jamin nabi ancan Pak Hakim cek laku abalia boleh jamin nakula nika kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun kula tak abali boleh laku ka kanje kula beni umat Kanjeng Nabi maka bi hakim kini ke para bapak para ibu yidin ni ka angkui mulai semalam mulai tinggal mulai debak kecompoan pas di rumah ngabela kabinin le sengkok le ya apa musibah saya tak kelar majar otang si 2 kilo rongkok tangkep setia ki buru saya keluar gelak saya keluar aja lenan tangkep kok yokom keng amit mulia semalam sengkok laku abalia boleh sobaja terus saki yokom nah napa jamin na sampean ka mak bisa mulai jamin na sengko caan selake gini ke Kanjeng Nabi aja kebai jaminan Kanjeng Nabi engkila mon sanika ka caan binin tore maca selawat nyoon ka Allah polamik bi Allah taala Kanjeng Nabi ipakon nyafaaten ipakon nolongin ka karepotna sampean pamaca selawat semalam Rabu maca selawat tinggal debak tengah malam gini ke Rabu pas ketondu tedung lagi bini kini kata kelar jadi ding malam mas semalam maca selawat menol tedung berabu pas selake kini ka irabuin kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlan wa sahlan gitu Kiai Khalil Yasin abon rabu ngereng ya tak langkung lah nika bi Kanjeng Nabi idabui hi orang sandi otang mungkin 5 menit 10 menit lagi male istirahat dimin para bu bi Kanjeng Nabi nika idabui lemimpe hi orang sandi otang been laku intar ka penguasa kota Riah moncek sakengah neng ewe kanje Pak Bupati menjadi sing nang Mekarsar. Jadi saking sampang Pak Bupati penguasa kota nang ginika walil Madinah. Intar ke penguasa kota Jiriyah kabele. Salam dari sengko ke penguasa kota Jiriyah. Nomor setong. Pas nomor 2 tu Kanjeng Nabi kabele ka orang Jiriyah. Been sero beriin emas 500 dinar. Penguasa kota jadi Pak Bupati jadi suruh sedekah kebeen 500 dinar nomor 2 tandenah tebun Kanjeng Nabi cek lakar been ame pesengko engku kabele ke penguasa kota jadi ya cek lakar been ria cek lakar penguasa kota jadi ya maca selawat ben malam ke sengko sebuh depak menolo ben malam sebuh jadi tandenah saya pertama tebun Kanjeng Nabi lemimpe tante si nomor 2 malemah penguasa kota Jiriyah Arya maca selawat ke sengkok sebuh mang depak sebuh apa tak depak kabele depak sebuh depak ke sengkok selawat tu gua tinggi kelakuan para bapak para ibu orang gini pas entar ke Pak Bupati menjanjikan anje Pak Bupati kula sepertama nyampai yakina kula malam mimpi Kanjeng Nabi bi Kanjeng Nabi pakon sampai yaki salam ka sampean dijawab Pak Wati waalaikumsalam warahmatullah sepertama senomor 2 bi Kanjeng Nabi sampean pokoknya sedekah ka kula 500 dinar emas 2 kilo lemon semas kini kapasitasnya aki bi Bupati lu rama pas bana benda Kanjeng Nabi tong gelo Jiriyah apa buktinya jawaban mimpi Kanjeng Nabi ongku bi orang kini kejawab dabuna Kanjeng Nabi malemah sambian maca selawat 1000 bon malam pokon pada pak kesambian depak selawat ke Kanjeng Nabi 1000 bon malam dabun Kanjeng Nabi depak maungguan can penguasa kin maungguan nongku ya pas nangis dari bunga barabu nikah tante si pertama tante si nomor 2 sambian beri malam debun malam makan malam berarti kan beri malam sambian beri malam debun Kanjeng Nabi maca selawat sambian mang agak depak 1000 agak tak depak agak tak depak
pakon kabala kanjeng Nabi kasamian cek depak sebuh. Pas jon nangis dari bunga. Ngkiting la tonggol kini kabar Rabu ibri wapa ngalaki pesen negara petugas yolok. Ngalaki pesen negara 500 dinar emas 2 kilo dibagi ka orang liya. Ngalaki 500 dinar pesen negara dibagi ka orang kini ka emas 2 kilo. Mari kinikah penguasa kinikah pada Rabu pas abri boleh nikah minangkah kapungaan kula de karena kalaban sambian kula ekerimin salam bi kanjeng Nabi. Maka karena tonggol kini kula sadeka kasamian emas 2.500 dinar. 500 dinar ibri pasti sedekain di hartana tibi penguasa kini berapa 2.500 dinar. Ngibe emas 3.000 dinar. Mulai di mana Pak Bupati intar ka Pak Hakim. Kan janjina laku au koma boleh. Man satya sing kok bebas bejernau tang kemarin. Lebak ka kono Pak Hakim, ngabala Pak Hakim, lebak ka tempat kantor Pak Hakim. Kaito Pak Hakim ten kula au koma boleh. Menyerahkan diri boleh terus nasibari. Masuk aki kau koman Pak Hakim ya kom kanceng. Pak Hakim ku tak ngocak. Gula amemper abu kanjeng Nabi malam macan Pak Hakim. Dabun kanjeng Nabi in saddadnahu in saddatahu saddadnaka. Baan mon majarin otang orang jiri ya. Notopen otanga in saddat talamon baan notopen otanga saddat tahu notopen otanga orang saddadnaka. Bingkok kejuban na baan tetap nahu laku ng akhirat. Maka nikah gula beri kesamaan 500 dinar karena sampean di otang 500 dinar neku pesai berempah 3.500 dinar barabu tabid dari kinikah orang sesoki sabri otangan ngar deteng ya gula amen pe kanjeng Nabi malemai kuah in afauta anhu afauna angkah tu kanjeng Nabi hi orang sesoki sabri otangan 500 dinar in afauta anhu baan lamun nyaporah ka orang sandi otang elona saki otanga afauna angka bingkok ban sapor ayah herat kulaku tu kanjeng Nabi kula membe kanjeng Nabi itu kula kini malam maka karena kula rabu kanjeng Nabi semakin otang sampean lonas tau sama jar candeng soki pas nikah kula sebagai tanda terima kasih ke sampean gara-gara sampean kula membe kanjeng Nabi gak beri boleh 500 dinar boleh neku besai berempah Pak Ibu di dinar dia okoman keluar neku besai Pak Ibu dinar Pak Eting 1.000 dinar nih ke Pak kilo berarti Pak Ibu dinar 4 kali 4 berempah 16 kilo tanggal lonas dia okoman keluar ngibah besai ke bengkona berempah 16 kilo emas ke bengkona gara-gara sholawat tak sampai sama lembar Rabu simul nikah tetapi kanjeng Nabi itangan nih se penguasa nang kini kabi kanjeng Nabi kini kay pakon entare sandi otang si mau otang ngintare bi kanjeng Nabi ilong kui cak maturat pas si Pak Hakim ilong kuin ya abon to kapi kalaban sabat takusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi nikah para Rabu kalaban salawat nikah kini kau itunya ki puluh berapa masalah itunya semare di sambian umpamanya anak bek cengil melarat sa sekolah joko tengah malam sejam sebelum subuh selain salat tahajud maca salawat kangkui an sebenarnya pondok seumpamana malajan jek umpaman joko maca salawat pabanyak setengah jam seumpamana berempat tengah malam anya taki kangkui napa aki anan sampean nang masalah dunya seumpamana repot nyoon ke Allah Ta'ala kalaban sahabat Nabi kalaban sahabat salawat tongkul lagi nikah sampean andi otang sampean andi masalah sampean laki na pengesbu sampean atau sampean bini na pak jeremi semua macaki salawat pabanyak maka insyaallah bukan lemes atena tolongin serang baginda Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keng nikah kadetian siki buru nikah tinggi nikah kadetian cerita akin nang kitab artena de lemah lamun sambian deki pas macah samalam laki na ban binin nah pas laku pas tak datang emas seumpamana saya ngajak intar keberingin lah para bapak para ibu nih
Toko pas namo laku sobong rai kuah. Karena nikah kedetian deh, nikah kedetian. Atau sampean umpamana andi otang pas maca selawat laku bahitaki. Gija nempaki ka gula. Nikah kedetian nikah tak. Anapa mak nikah? Takok selawat sampeyan hosoon tak pada ben orang semaca saya kitab kini kah. Takok sampeyan horo pas selawat sampeyan saya baca tak pada tepaan bener ben selawat orang semaca. Takok mantep pasambian tak pada ben mantep orang semaca saya kitab kini. Takok tata keramana sambian perapaan maca selawat tak pada ben tata keramana orang semaca. Orang semaca sumpamana hoso tata kerama kelambian rapi atip kebara nyon ongku do ka Allah asambung ongku ka Rasulullah samangken sambian ya kalian semaca sambil kong jurukongan yang langga sallallahu alaihi Muhammad sallallahu tak pada rabu takok cinta na sambian ka Rasulullah tak pada mencinta orang yang gini ka Rasulullah tetiki banyak lagi makanya tak ada jaminan keng mon sambian maca selawat khoso ongku ikhlas ongku cinta ongku ka Rasulullah mantap ongku napa sama tata karamana bagus ongku dalam tonggo lagi nikah maka insyaallah sareng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam etolonge engki mastena epakon sareng Allah Subhanahu wa taala. Panenge kuburan etolonge iki ya Rabu. Banyak kuburan nek etolonge kula ben selawat sareng kitab sulam. Beda orang mati anak bini. Blake atau bini ingin tepak ke bini gini. Mbun pahintar ka kiai abdi na matur kiai ka panjenengan. Napa? Anak den kula nyoon hajataki. Panapa seksa panapa bungai kuburan semate. Lebih kiai ini pas hajataki salat hajat maka pas ibadah datang bi Allah taala nang mempe an kini keseksa. Oleh sehari dua hari sekecaki mbun aja bispon lagi kaki. Kadi mana apa kiai? Anak bana seksa kuburan. Nangis sering bini gini. Keseksa pulang raja tusah. Seksa kuburan. Maka orang ini ngamator kiai abdi na nyoon aja bacaan kepenjengan selangsung teroon yang ngadibi benih tak parcaje dan gula kepenjengan keng ten gula teroon yang secara langsung kibalai bantang malam ya salat hajat maca salat riya mbuun gini ka ahla salat hajat tengah malam pas tedung pas amin pe anaan kini kabar Rabu andi roma ganteng tingkat indah berdetaman nah pemandangan banyak pokoknya seneng luar biasa tidak berpenting dengan alam dunia nih kah luas halamna pemandangan indah mbun ngucak kanan bing debun kiai ban esek sabing mak seneng nih apa anak kini kang ngucak nih kah sarana kitab sulam barabu simulya anak kini kang ngucak ingki bu gula lakar esek sah anjan nih kuburan nih luas 16.000 orang esek sah kapi 16.000 mungkin keburna sampai 100.000 mungkin tonggulan neng makla tonggulan neng baki kan apoluan ibu karo mayit sebendum neng kasah 16.000 orang seksa bu gula ban sabarengan pas beda orang maca selawat lebat neng kanjel lebat cuma bu pas maca selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad pahadua wa ala ali Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad pas doa bu Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad la tu'adzib hadhil mautah doaan ya Allah Allahumma ya Allah bihaqqi Muhammad kalaban hakka kanjeng Nabi Muhammad wa ali Muhammad ban keluarkan kanjeng Nabi Muhammad la tu'adzib hadhil mautah nyonjak seksaki orang mayit ka entos bade ka entos sadoja ya Allah mun seksa cabut cak maturan ecabok salawat setong bendoa ka ento bu pas ecabut seksaan yang 12.000 ka ento termasuk dan gula kuah termasuk dan gula ka ento pasti kan tak parangin Roma luar biasa ka ento seneng mun ribarin le kan seksa ongku bu kuah salawat setong asman kanjeng Muhammad sakalian dukan le wa ali Muhammad dadi sebab cabut seksanah kuburan 16.000 orang yang seksa nang kenengan kini kah nika sebutakin nang sarana kitab sulam maka saya mau seneng kanjah da jaman teriam asareng Allah bagula selawat mon paring seneng nang alam kubur saja sareng Allah Subhanahu wa taala
semun bade seksa man tadi cabut seksa na sadeja si usus nang Fatihah palengin apol kompol ku laku nang akhirat sebade nang alam dunya o sahabat Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan nang alam kubur. Bade boleh seneng alam kubur nika. Bade orang mate pas celeng muana yang kesah padawan songko. An pas tedung pahrabu kanjeng Nabi pah Yosap muana neng mimpe kanjeng Nabi pas kubar orang ngakini kapah ngiding an apaan ketemu la genteng boleh an apa porana banyak macah solawat engkau Nabi Muhammad tuh kanjeng Nabi mimpe apaan raja dosa jong keng banyak macah solawat kasih engkau bisa engkau tolongi Yosap muana celeng pada bonsongko karo berarti tandena orang jelaka bagus pale pas jemper pale bah gedeng pan kalaban apa kalaban sebab maca selawat dia ka Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya khairat sanika kiyah para bapak para ibu itunya kalaban kanjeng Nabi kalaban maca selawat kanjeng Nabi teka hajat napa seka hajati nang alam kubur bi kanjeng Nabi itolongi palan nang dunya banyak maca selawat nang akhirat lebihan boleh bi kanjeng Nabi itolongi palan banyak maca salawat syafaat teh tolongi serang baginda Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para bapak para ibu kula ban sampeyan ni kami nangka bentuk kecintaan kula ka kanjeng Nabi ban pelaksanaan di peringatan Maulid ni tak cukup cuma amolot samangken meloloh tapi usaha akidah budi sebanyak maca salawat benar di Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga oleh syafaat Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak para ibu nika bisa sampai yakin dari tan kula mantir manfaat ada kasetejana banyak bakora karang lebih nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.